Hallelujah. Okay, connect. Focus the phone is connected mo ka Bluetooth. Hallelujah. Molaetsa wa ka ho tsatsing la ka sheko go re dumela mo rena Jesu. Yo, I so wish that somebody akata le skere ka mane a tlo khata dintho tsena ka drawing ya kitchen. Ka tla sa raka ine re khalas. Please. O kompotle le skere ka mo. Dumela mo rena Jesu. Hallelujah. O kana dula fatshe. Molaetsa wa ka o letsatsi la ka sheko ke re dumela ho morena Jesu kapa dumela morena Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Because ka hangata re le badumedi re na le go tsamaya kereke ma re sa dumele. Hallelujah. Amen. Ha dintho di ba boima maphelong a rona ho batla ho ba thatafallwa go dumela ho morena Jesu. Hallelujah. So now message wa today ko re fela ke tlo le khothaletsa ke le hopotsa hape hore dumela ho morena Jesu. Hallelujah. Because di tsietsi di na le tsela ya hore di re le batse. Hallelujah. Maima ana le tsela ya hore a re le batse hore kana hona le emong e re tlameha ho dumela ho yena. Hallelujah. Ebe re iphumana jwale se re tsamaya kereke fela re a tswa re a kena kerekeng mare re dumele. Amen. O khone ho fokotsa o se yes believe le ka ho connecta fela ha o qetile he. Glory to Jesus. So lengolo la rona la pele la tsamana ba Korinte ba pele chapter 10 verse 13. It's on someone. Hallelujah. Ba Korinte tse gana o tlekile ka ofela. Hallelujah, it's fine. Le nna o sengeng ke ntse jwalo until ke clear all the phones that are linked. Iba yona fela e setseng. Ba Korinte ba pele re fitlile. Ba Korinte ba pele chapter 10 verse 13. Please ke kopa re tseng ka pele hle. Ska la imamella na go etelele. Ke tlhobona hle. Ha ona space for nya ha. Se ngata. O ka kgona ho nka di video fela. Take a Bluetooth. Get it in our aids of the house. Listen, connect to you. Ready? Reconnect the watcher. It was. It's we delete it. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 is a bele. Romans 8 verse 1 please. Romans 1 Romans 8 verse 1. Then the third one, Luke 22 verse 31 to 32.
re ngotse tla le fatshe di as we go ha re bale ba kurente ba pele tshepa morena Jesu tshepa morena Jesu tshepa morena Jesu tlo dule mona pele ka mo interpret tsaya mind o sharp take the sharp one now we are hai thola hetse e bale ha jena e maka maoto mzewa hale soka le hlahelwa ya bo experience hale soka le hlahelwa ke meleko hale soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng motho ha le soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng motho empa modimo o a tshepeha o ya tshepeha o keke wa dumela hore le hlahelwe ke moleko o ka le o keke wa dumela hore le hlahelwe ke moleko o ka le sitang empa moleko ha o le teng o tla le etsetsa sebaka sa ho tswa ho ona o tla le etsetsa empa ha moleko o le teng ke kopa re qale hape ke batla ho bolella batho lebaka la hore ba tshepe morena Jesu hallelujah I want to share with people ke batla ho share le batho the reason to trust Jesus lebaka la ho tshepa Jesu hallelujah today kajeno I want to encourage you ke batla ho kgothaletsa trust Jesus tshepa Jesu hallelujah hallelujah amen I want to give you the reason ke batla ho fa lebaka that you should trust Jesus hore o tshepe Jesu hallelujah amen don't trust in him ska tshepa ho yena but trust Jesus empa tshepa Jesu hallelujah build your foundation aha foundation ya hao aha motheo wa hao amen hallelujah amen build your foundation aha motheo wa ke hao kopa ska fa bana di mic di a tura thotseno di a tura haholo hle ke kopa le di be fatshe di be mana di a tura thotseno hallelujah build your foundation aha motheo wa hao let your foundation dumella motheo wa hao be Jesus Christ ebe Jesu Kriste hallelujah amen allow your beginning dumella qaleho ya hao to be Jesus Christ hore ebe Jesu Kriste hallelujah amen allow the end of your life dumella pheletso ya bophelo ba hao to be Jesus Christ hore ebe Jesu Kriste hallelujah allow Jesus dumella Jesu to be the reason hore ebe le why baka Jesus should why should people laugh at you hore bane batho ba tlameha ba o tshehe hallelujah amen allow people dumella to batho laugh at you hore ba o tshehe because your trust ho ba tshepo ya hao is in e ho Jesus Jesu hallelujah amen let people speak dumella batho ba bue let people ridicule you dumella batho ba o nyatse hallelujah amen because Jesus ho ba Jesu is your everything ke ntho e nngwe le nngwe we are living in a time re phela nakong where people mo batho are not even trustworthy ba sa tshepahaleng that's why the Bible says ke ka ho bibele cursed is a man ya who ruhanyeditswe put ke his motho trust ya beha in tshepo ya another hae man mothong e mong hallelujah Amen. cursed ya is a ruhanyeditswe man ke motho who depends ya on another ho man motho e mong this is the season sena ke to sena remove people Ho but tlose to batho. put your trust empa beha tshepo ya in hao ho Jesus Jesu hallelujah in all things Dinthong tsohle. let Jesus Dumella be Jesu. everything ebe ntho e nngwe le nngwe. hallelujah Amen. when everything Ha ntho e nngwe le has nngwe. failed If when you hlolehile. have tried ha o lekile everything else ntho e nngwe le let nngwe. Jesus Dumella be Jesu. the ebe foundation motheo of your life wa bophelo ba hao hallelujah 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 so now let us give them the reason number one ha re ba fe lebaka la pele ka baka leo ba ratuwa ka baka leo ba ratuwa le ke le tshabe e qale mme e qale o tla ba filekanya bo bana batho bana ba ka ba ikemiseditse hallelujah ha le soka le hlahelwa ha le soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng o sa lekaneng motho empa
empa Modimo o a ke tshepeha. re ha le so hlahelwe ke moleko o sa lekaneng motho. Hello. Morena Solomon ha bua a re ka tlasa ha ona letho le etsahalang ka tlasa lefatshe. Amen. Le etsahalang ka tlasa letsatsi le soka le etsahala. Ka mantswe a mang ntho eno eo ho yona ha se ntho e ntjha. Hallelujah. O ka e batla Bibeleng o ka e fumana. O ka e batla tsietsi eno o shabaneng le yona. O ka e batla ka ro Bibele ka mona o ka e fumana. Wa ba fumana le solution ya hore batho bano ba ile ba phunyoha jwang ho yona. Hallelujah. Ha o tsoka la hlala o hlahelwa ke moleko o sa ka mo hlahela batho. Eya. Empa Modimo o a tshepeha. Empa Modimo o ya tshepeha. Hore number 1 ha le soka le hlahelwa ke tsietsi e sa hlaheleng batho. Mare he ha o se le mona o iphumana o le ka hare ho tsietsi yena. Ha o se o iphumana o le ka hare ho moleko wona. Ha o se o iphumana o le ka hare ho mathata ana. Empa Modimo o ya tshepeha. Hallelujah. Amen. O keke wa dumela hore Modimo o ya tshepaha o keke wa ba wa dumela o etsa hore le hlahelwe ke moleko. o hlahelwe ke moleko o ka o sitang. Modimo a keke a ba a dumela hore o hlahelwe ke moleko o ka o sitang. Wona o tla o dumella. Hello. I know the plans I have for you. Ke tseba dipolane tse ke nang le tsona. The plans not to harm you, dipolane tsa hore ke se ke but ba the le plans to prosper you. empa dipolane tsa Bana hore beso hona le leeto le re there's a tsamayang. journey that we are taking. Hallelujah. The journey of success Tsela ya katleho begins with problems. e qala ka mathata. The journey of success Tsela ya katleho begins with e challenges. qala ka diqholotso. The journey of success Tsela ya katleho begins with e confusion. qala ka ho When ferekana. you are about to succeed, Ha o sentse o tlo you will be confused first. o tla You ferekana will pele. not understand O keke wa utlwisisa first. You will pele. be weak first. O tla You will fokola doubt pele. yourself O first. tla i-doubt-a But pele. in that doubt, Mare ka hare ho in that confusion, ka hare confusion, ho ferekano eo, Modimo will not allow. God will ha keke a dumela. God will not allow. Modimo a keke a dumela. Petros yaba o tsamaya hodima I mean yaba Peter Yaba Peter walks on water o tsamaya hodima metsi at the command of the Lord. ka taelo ya Ke morena. batla I want to make you aware of Ke something. batla ho eleliswa se seng. That even if Jesus can say, Ha Modimo a ka Jesu a ka tjho, go and start a business, sa bolo qala kgwebo, go to school, e ya sekolong. even if Jesus Le ha Jesu can allow you to enter university, a ka o dumella ke even if university, Jesus le ha Jesu can allow you to get married, a ka o dumella o even nyala, if Jesus Le ha can Jesu allow you to carry a a ka o child, tlohella o jare ngwana, there will be a point ho tla ba le in your life le letsatsi bophelong ba hao where you go down. mo yang fatshe. Hallelujah. Amen. Jesus commanded Peter, Jesu o ile a laela Peter, Petros, come. a re Petros And tloho. Peter came out of the boat Peter a tswa ka and he sekepe. began to walk on A water. qalela ho tsamaya hodima But metsi. something happened. Empa ho hong ho ile The ha storm etsahala. came. Sefefo se Then ile sa Peter began to shake Yaba Peter wa and he began to drown. mme o la qalela ho When nwelela. Jesus allows you Ha Jesu a o into dumela something that is going to take you ka hare ho ntho e to the tlo place of greatness, e o isa sebakeng sa katleho, he will still let you o ntsa tla o to dumela walk by yourself O tsamaye ka so bo that wena. you can feel like you are drowning. hore o tlo Just to utlwisisa wa check, nwelela. just to check. Hore a tla bone Where is your trust? hore na tshepo ya hao e hokae. Hallelujah. Amen. He will not allow. A keke a dumela. Go to the one and measure. He will not allow. A keke a dumela. But he will not. You will look like you are drowning. O tla bonahala eka wa You will wa look nwelela. like something is going to happen. O tla bona ka hona le ho hong ho tlo etsahala. Hallelujah. Amen. But you will never drown Empa o keke wa nwelella. when you put your trust Ha o beha tshepo ya in hao Jesus. ho Jesu. When Peter now was beginning to sink, Ha Peter na when qalela ho it nwelela. looked like he was sinking, Ha ene bonahala the eka wa Lord reached out morena o and ile he pulled him. mme o ile a mo When ntsha. it looked like he was drowning, Ha ene bonahala he eka wa never nwelela. drowned. Ha ka It nwelela. looked like E bonahetse eka your situation, boemo ba hao it looks like bo bonahala it's gonna eka
overtake you. Your situation looks like it's gonna overtake you. Your situation it looks like it's gonna break you. Your situation it looks like it's gonna kill you. Your situation it looks like it is over. But there's a point where Jesus will pull out his hand and pull you out. And those who are looking at you, those whom you left behind, they will begin to clap for you because they have witness. People have to see that you are with Christ. Shadrach, Meshach, and Abednego, they were saying that even if King Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, no matter what, we know that the Lord, but even if he does not, we will still believe. I want to challenge you today to speak to that situation. Even if it looks like it is over, even if it looks like it is finished, even if it looks like I am going to the grave, even if it looks like I am left behind, but at the end of the day, the Lord will remain being the Lord. I believe that all things will pass away, but Him will remain standing. Hallelujah. Amen. Don't be moved. Don't be shaken. Believe in Jesus. Hello. Believe. Believe. Allow Jesus to make you a spectacle. Hello. Amen. In your journey of troubles, you must know you have the spectators. Hallelujah. Amen. You have the spectators. You have to prove this that you believe in. That it is true. There is a race that I must run. Hallelujah. Amen. That I must run. There is a race that I must run, and I will run it no matter how painful it is, no matter how ashamed I am. Hallelujah. There is a race that I must run, even if people can know the embarrassment that I'm going through, even if people can know the shame that I'm in, even if people can know how discouraged I am. But there is a race that I must run, and I will run it, even if I can be pressed. Hallelujah. Hallelujah. Will not yes. Okay. Modimo o ya tshepeha. O ike wa dumela hore le hlahelwe ke moleko o ka le sitang. A keke a dumela hore le hlahelwe ke moleko o ka le sitang. You see, we have to stand and understand that we find ourselves in situations, but God is looking at us. At that time, God is looking. God is waiting to hear from you. What is your confession? What is your confession? What is your confession? In the midst of the storm, I believe without a doubt. Hallelujah. Amen. That Shadrach, Meshach, and Abednego, their confession allowed God to move for them. What they have been saying, even after they
said that the fire will be increased 7 times. Hallelujah. Their confession never changed. When they were walking towards the fire, when they were led by the army to go to the place where the fire was burning, their confession never changed. Whether God says us or not, whether God says us or not, we will not worship you. We will not bow to you. We will keep on trusting in God. We will keep on believing to the one who created all things. We see him and we don't see him. He says us or not. Hallelujah. Amen. We have to stand like that. This must be our journey. Hallelujah. Amen. Whether I make it or not, but Lord, I know that my Redeemer lives. Hallelujah. This is what Job said when his tongue was stuck to his jaw. Hallelujah. Amen. He said, even though my flesh is stuck to my bones, but I know that my Redeemer lives. Hallelujah. Amen. I know I might be hungry. I might not have anyone to help me. I might not feel like I have people. But I know that my Redeemer lives. This is the confession that proves our belief in Jesus. I know He is able to do exceedingly, abundantly, more than we can think or imagine. Empa moleko ha o le teng. O tla le etsetsa sebaka sa ho tswa. Empa moleko ha o le teng, o tla le etsetsa sebaka sa ho tswa ho ona. How many times did we survive trials and tribulations? How many times? How many times did we survive the pain that we felt? How many times? How many things can we write down to say, I saw you, Jesus? How many things we can say, I have overcome you because Jesus was with me? Now I am excited. When I go through challenges, I look back. When my mother died, you made a way. When my father died, you made a way. When my family turned back their back on me, you made a way. When my husband went wayward, you made a way. When my children had no one, you made a way. When I was sick, you made a way. When I was blind, you made a way. When I felt pregnant, you made a way. When my baby was covered only with cloth at the hospital, He made a way. When I came out of the hospital, there was somebody who put me in a bathtub and then began to massage me. Hallelujah. Amen. He made a way. When the enemy thought it is over, I am done with her, He made a way. He gave me a husband that will take me to university. When they said, I'll pull her out of university, God made a way. How many of you can go back to the life of challenges that God has pulled you out? How many? How many things can you write? I have so many things. Hallelujah. Amen. When my grandmother used to cook pap,
and dilute beef stock. Hallelujah. Amen. And put it in a bottle. I I was supposed to be a laughing stock, but they never laughed at me. I never felt small about it. I was excited. Hallelujah. I was excited. I never thought that it is poverty. This is God. Hallelujah. We have to see the footprint of God in our lives. We have to see the fingerprint of Jesus in our lives. Hallelujah. He will make, even if the challenge can be there, He will make a way for you to come out of it. Sometimes they say, Amen. hallelujah. It is better at all. Hallelujah. It is better to succeed in your old age. Hallelujah. It is better to go through things when you are still young, so that you must learn. Hallelujah. Hallelujah. It is better. Allow Jesus to do His thing inside of you, so that at the end, when they look at you, they must say, indeed, this is the Lord has done it. This is the Lord's doing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. One day, when now you are climbing the clouds to go and meet with your master, when he meets with you, he must say, well done, my good and faithful servant. It is better for the angels to clap for you than to be clapped for by people. David says, Lord, it is better that I am found in your hand than to be found in the hand of man. Hallelujah. It is better to be rescued by God. It is better for people to move away from you, so that they make room for God to come and rescue you. Hallelujah. You know, sometimes we tell people our problems. We tell people, I don't have anything to eat, and they don't do anything about it. Hallelujah. Amen. They are doing nothing. It's like, no, it is hello. They are moving away from your helping you. It is best. I always tell people the best that anyone can do for you is to not help you. Hallelujah. Amen. The best help they can give is to not help you, because now the Lord will appoint someone who does not know you. The Lord will appoint a situation that will favor you. And how they will wish that they rescued you. Mordecai, the father of Esther. When Esther now refuses to go to speak with the king, he sends a message to Esther to say, Esther, if you don't do anything, then you must know whether you live or die. The salvation of Israel will come. The salvation of the Jews will come if you don't do anything. Hallelujah. Whether you do something or you don't do anything, you must learn whether they do something or they don't do something. But your deliverance, it all. Hallelujah. Whether they move with you or they stand, whether they laugh at you or they do something, but your deliverance, the appointed time of their deliverance, when it comes, it will not ask permission. God will do it. Hallelujah.
Ha re ba Roma 8 verse 1. We have to understand our God. We have to understand our God. We have to understand our God. We have to understand this God. We have to understand this Jesus. What he has done. Now we enter in. Hello. Ntate Teddy, hantse ke tla ke le mosadinyana ya motjha. O tsebe kana go hona mosadi ya motjha ba ka controlla monna gawe ke. Ya kwana, o ska ya kwana. Hallelujah. Yaba one time we went to this relative of mine. Yaba re ya. Hello. Then we went to this relative of ours in Pretoria. Yaba re ya It was years back. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When we were still in Cape Town. So we went and visited there. Hallelujah. And then we were talking about, you know, his lifestyle. Amen. Hallelujah. And then he said to my aunt, huh? I told him, "Hagi mushanyana wa letsepa mo tshwalang ka mathe mo mamaretsa pere ha o batla mo theola wa mo theola." Hallelujah. Hallelujah. And then he said monokotswai ha o butsi ka thato ya tshweng. Hallelujah. And I learned my lesson that indeed monokotswai ha o butsi ka thato ya tshweng. Hallelujah. So people they must understand that our God is not a clear boy. Hallelujah. No. Our God, he does what he wants whenever he wants. And he is the kind that comes when everybody has lost hope. Hallelujah. Amen. Our God. Romans 8 verse 1. Yes. And yes. Ba tsamayang ka moya e seng kana. Ba tla mahlomoleng a jwale. Ba phela ba lebeletse phetoho ya poloko. Ba phela ba tla tswa mahlomoleng a jwale. Ba phela ba lebeletse phetoho ya poloko. Thank you mme wa ka. E bana ka Senyesemane ngwanaka. Romans 8 verse 1. Life in the spirit. Life in the spirit. Bophelo moyeng. There is therefore no condemnation jwale ha o sana kahlolo for those who are in Christ Jesus. Ho bao ba leng ho Christ. For the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the spirit of the life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Molawo wa bophelo o ba lokolotse jwale ha o sana kahlolo bakeng sa bao ba leng ho Kriste jwale ha o sana kahlolo ho mang kapa manyaka ho Kriste jwale ha o sana kahlolo. We have to understand this one because it is
this reason, hobaneng ke lona lebaka lena, the reason of judgment, lebaka la kahlolo, hallelujah, the reason of judgment, lebaka it is la the kahlolo, one that refuses us ke lona le re hanetsang to accept the promises of go God amohela ditshepiso tsa for Modimo our lives. bakeng sa maphelo a rona. Hallelujah. Judgment. Kahlolo, Continually the enemy is preaching to us. Satan o tswela pele ho re You are judged. ahlotswe. Hallelujah. Amen. You see, you have done 1, 2, 3. Wa bona wa entse sena le sena. That's why you don't have this and that. ke ka ho o sena That's sena le why sena. God is not answering Ke you. ka ho Modimo a sa o Even arabele. many people, Le batho ba they bangata are struggling to pray ba sokola ho rapela because of this word ho ka lebaka la of judgment. la kahlolo. How can I pray Nka rapela when I jwang? have done that? Ha ke entse sena, How can I do this Nka etsa sena when jwang? I have done ka ho ba that? ke entse sena. Why should I white wedding dress Why ke tlameha ke when apare I already so have a lenyalo? child? Ha se ke na le Hey, child of God, Ngwana Modimo. when you are born again, Ha o tswetswe botjha, there is no more ha condemnation. ona kahlolo. So you can wear your white dress O on ka your apara wedding day. moswara o mosweu ka tsatsi la lenyalo. Hallelujah. Amen. Hey, child of Ngwana God, Modimo, no one has a right ha ona motho to ya nang le tell you that tokelo you will again. ho jwetsa you have fallen from church. Hallelujah. Amen. You cannot serve God. O ke ke wa sebeletsa Modimo. There is no more condemnation Ha ona kahlolo for those who are in Christ. bakeng sa bao ba leng ho Yes, Kriste. you will make mistakes. O tla di etsa If diphoso. you read Romans 7, Ha o bala Baroma buka Apostle bosupa. Paul is telling us Maapostolo a Paul that a tshwara inside jwetsa of us hore here, ka hare ho there rona is mona a battle ho na le that is ntwa continually going e on. tswelang pele. The flesh Nama and the spirit, le moya they are fighting di tswela pele to ho lwana. oppress one another. Ho The hatellana. spirit Moya wants to do the will of the Father, thato ya but the ntate. flesh Empa nama wants to do e batla ho the will of the flesh. nama ya thato ya nama. That's why Christ had to come, Ke ka ho Kriste a la tshwanela because ho now there was a fight ho ba jwale ho nona le ntwa between the spirit and the bakeng flesh. sa moya le nama. So now it's no longer about your works. Ha e sa le ka baka la mesebetsi ya hao. Hallelujah. Amen. It's not about your goodness. Ha se ka ho loka ha hao. It is about the Christ who was Ke crucified. ka baka la Kriste That eo e now leng you ka will maphelo. enter Hore jwale o ka into kgona that ho kena breakthrough. ba- phunyeletsong eno. Hallelujah. Amen. You will succeed O tla tswela by pele His grace. ka bohau wa hae. You will succeed O tla tswela pele by His divine nature, ka not by your hao ya nature. e halalelang e seng ka ya hao. Hallelujah. Amen. It's no longer about what you have done. Ha se ka seo o ileng wa se Forget etsa. about the things that you have done. Lebala ka tseo o ileng wa di Forget etsa. about the names that they are using. Lebala mabitso a ba a sebedisang. Forget hore na o ile wa kena kae. Forget Wa where you etsa are kae. and O where you ile wa are. loma eng. What you ate. Wa etsang. What you did. Hey, wa robala le ma. Who you Forget slept about those things. Lebala ka tsona dintho tseo. Now, Hona jwale. there is no condemnation Haona kahlolo. for those Bakeng sa who bao are in ba leng Christ. ho Kriste. As long as you still think about your mistakes, Ha sa ntse o tswela you pele o count nahana your diphoso tsa hao. mistakes. O bala diphoso Only tsa if hao. I was not pregnant. Hoja ke se hoja le ka se ka ba Only if I mmeleng. did not. Hoja ka se ke ka. Only if I did not. Hoja ka se ke ka. Oh. Wabana, if I was not born in this family, Hoja ka se ka hlela maybe I was lelapeng going lena. to be bad. Nkebe ke le- If my mother Hoja made mme wa right ka. decisions, A etsa di- I could have been. Tshebetse hantle. Forget Nkebe ke about le- could have. Lebala ka hore Look nkebe at ke- this Jesus. Sheba Jesu enwa. Believe in this Jesus. Dumela ho Jesu He enwa. knew that inside of you, O na tseba hore ka hare ho bofebe bo wena. teng bo ya lwana, Amen. botahwa bo teng bo ya lwana, leshano le teng le ya lwana, ho bolaya ho teng ho ya lwana. Dintho tsena ho itshepa, ho ikgohomosa, mehaharo di teng. Jesus knew. Jesu o ne a tseba. That's why Ke ka hoo. He is the only one who qualifies the Ke yena fela a- unqualified. Ke yena fela a qualifyang ba sa Ke qualifying. yena ya dumellang ba ba sa dumellweng. Amen. Hallelujah. Amen. Ke na kenyang ba hore ba ho theng bana bona ha ba kena ba qualify to succeed. You need to believe Christ. O tshwanela ho You dumela need to tell Kriste. him, Morena, ke tlo tshepa even on the last hour of my day, of my life. Even ba ka re ke kwana to nna ka ka qeta ke ra khona ka kwana to wa tsama motho. Hallelujah. Amen. Believe God. Dumela Modimo. Hallelujah. Amen. Believe God. Dumela Modimo. Glory to Jesus. Amen. You need to believe God. O tshwanela ho dumela Modimo.
There is no condemnation. ha ona kahlolo, There is no condemnation. ha ona kahlolo, There is no condemnation. ha ona kahlolo. Hallelujah. Amen. Therefore, there is no condemnation. Jwale ha ona kahlolo. The law of life Molao wa bophelo has now separated you. o se o Don't look at the things that you are doing now. Ska sheba dintho tseo di The etsang law hona of jwale. life Molao wa has bophelo already separated o you. sentse o You are arogantse separated o on the arogantse cross of Calvary. sefapanong Kalvari. You are already separated. O sentse o When Christ rose arogantse from the ha le grave, Kriste a you fihla are ba bang. already O separated. sentse o arogantse. It is a done deal. Ke taba e Nobody phethileng. can change God's Ha o mind. motho ya ka He fetola has monahano wa already Modimo. O connected. santse a Hore I am hore ke finished. qetile. All that is remaining Seo se is setseng for him to come and fetch you. hore ke hore a tle a tlo lata. But you are done. It is done. Empa wena o qetile. It is done. Ha o sana kahlolo. Kahlolo e fedile. Kahlolo yohle ile ya jarwa ke Kriste sefapanong. Kore batho ba Modimo ha ke tsebe na e ka re ntho ena nka e beha ho lona. Ya re ha o tsoha o seng wa e utlwa, ha o robala wa e utlwa, ho fitlela o itumela. Because kahlolo Satan o dula a re hopotsa diphoso tsa rona tsa botjheng. Hallelujah. Ho jana ka kanyana ke ntatwane na o tseba ne ke rata ho tiane ya motelele ya mosweu. Wa tseba ho just ka tswa lenyalo lena. Wa tseba ho just ka mamella manyana ana. Nka ba imhlompe ke tsamaile le sebane bana go mbona na hona jwale. Hey, forget about that. Lebala ka tseo. Forget. There is no longer condemnation. Kahlolo ha isa leyo. Live oko tlohele ho ipala pala. Ho ja ka ya sekolo. Hello. Man. There are many people. Hona le batho ba bangata. The owner of Capitec Bank Monga Capitec is not educated. ha ruteha. Hello. Amen. He was a cleaner in the bank. E ne le mohlwekisi ka ho banka. Hello. Amen. The owner of KFC. Monga He never KFC. went to school. Ha ya sekolong. Hallelujah. Amen. The owner of Volkswagen. The person who invented electricity. Motho a entseng motlakase They were never educated. ha ka a ruteha. Hello. Amen. People who designed this, Motho a entseng tsena they are never educated. ha ba ruteha. But here we are. Empa ke rona bana We want to be educated in order for us to be successful. re batla ho ruteha hore re tle re kgone ho In atleha. this life of YouTube, Bophelong bona ba YouTube, in this life of TikTok, bophelong bona ba TikTok. why are you not mixing chemicals to make soap and sell soap? Why are you not making lotions? Hobaneng o sa etse ditlotsi, ntho tse Why are tlotsi? you not doing something? Hobaneng o sa etse ho hong? Because success is not just only in university. Katleho ha e university fela. Bana ba university ba le ithuta accounting, ba le ithuta go bala. You have to learn. Amen. No, yeah, there's this thing of I think I want us the church Ke batla rona kereke re tlo ithuta ntho eno ya this advertising in Facebook, ena social ya media. media Yeah. ya ho advertiser di social media marangrang mona. Hallelujah. Amen. You do this thing when you are seated at home. O etsa ntho ena o ituletse lapeng. Royalty in Christ gathering is going to be crazy. Royalty in Christ gathering go hlanya. Re tlo kopana re tlo ena. Re tlo kopana kelello ena. Amen. Hallelujah. Amen. People are going to look at us and say, hey. Batho ba tlo I re tadima e know, be already ke a utlwa motseng mona so ntse go lwanwa mona Clara. Ka three fela. I have not started yet. ha ke soka ke qala. Me and my God, Nna le Modimo wa we ka have not started Ha re yet. so We qale. have not seen anything ha le yet. so bone letho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to do great and mighty things. Re tlo etsa dintho tse The Bible kgolo tse says, ntle. Bebele e re those who know their bao God, ba tsebang they Modimo wa will bona do great ba exploits. tla etsa ntho tse kgolo. Hallelujah. Amen. Do we know our God here? Na ebe re tseba We Modimo know wa rona our mona. God. Re tseba Modimo wa rona. Hallelujah. Amen. Favor. We have done it before. Re ile ra e etsa pele. Hallelujah. Amen. People of RICG, they were appointed. Batho ba Was RICG. it only at school? Was it at school? In the school, one of batho ba RICG bana ba hirile. Le tseleng. Again,
We have not done anything. Ha re so etse letho. That was just a show off. Eno ne lo iponahatsa. We are going to do great things. Re tlo etsa dintho tse That kgolo. people will look at us Hore batho ba tlo and they ruta will dilo. wonder, why did I not go to that Ba church? ipotsa hobaneng ne ke sa ye kerekeng eno. Hallelujah. Amen. They are going to wonder, Ba tlo ipotsa. why did I not take selfies with them? Why ne ke So sa that ntse ke re at ke least senepe ke a le ba bona? tseba. Hallelujah. Amen. Why I never went to their prayers. Hobaneng ne ke We sa are going dithabelong tsa to bona? do great things. Re tlo etsa dintho tse kgolo. Whether nkgono jwalo ka mme Matjhaba, we are going to do great things. Amen. Hallelujah. Amen. We are going places. Re ya dibakeng. Hallelujah. Amen. We have already started. How many of them from this church went to university? Ke ba bakae ba People bona were ba tswa looking kerekeng and ena then ba ile thinking, university. No, we are introducing category by category. Amen. Mekgahlelo ka mekgahlelo. We will infiltrate. Gore re tla kenella mona mebusong, di-companying, re tla kenella everywhere. Hallelujah. Amen. Royal Team Christ Gathering. Marena, kopano ya marena ho Kriste. Therefore, there is no condemnation. Mme jwale ha ona kahlolo. Forget about your condemnation. Lebala ka kahlolo. Forget about your past. Lebala ka tse fitileng tsa hao. Maybe you will say, what's about when I look at 22. Luke 22, come Luke 22. Hallelujah. Verse 31. Yeah, you like I can make a highlight. You cannot have Luke 22 verse 31. Jesus foretells Peter's denial. Simon, 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 behold, bona Satan demanded to have you, Satan o ba o kopile that he might sift you hore a tla tlo sefa like wheat. jalo ka eng jalo ka koro. But I have prayed for you, But empa ke ho rapeletse that your faith may not fail. hore tumelo ya hao e ska ya faila, ska ya kgathala. O go phete hape Simon, 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 behold, bona Satan demanded to have you, Satani o ho kopile that he might sift you like hore wheat. a tla tlo sefa Like jalo ka wheat. koro. But I have prayed for you, Empa ke ho rapeletse that your faith hore may not tumelo fail. ya hao e ska ya kgathala. E bale ka Sotho mme Mati. Sure. Ha ke re ho wena ke re there is no condemnation. Ha ke re ha ona Ke kahlolo. buella mona Simon. Amen. Satan o kopile tokelo ya ho tla ho sefa. Jwalo ka koro. Empa ke o rapeletse. Tumelo ya hao e ska ba ya kgathala. Bala Morena a re yes. Simon Simon. bona Bona. Satane o le qetse hore a le hlokole jwalo ka Satane o le kopile, o le qetse. Satane o le kopile hore a le hlokole jwalo ka A le koro. hlokole, a le kenya ka ha sefe a le. A tla bone ke ba feng ba tlo sala. Ya mme. Empa nna ke o rapelletse Empa tumelo ya nna ke o hao. rapelletse hore tumelo ya hao E tle e se ke ya e se ke fela. ya fela. La nkutlwa. Satane o kopile tokelo ya ho tla bophelong ba hao, ho tla ho etsa mme wa ka. A re ke batla ho bona. Ha ba banyalwa yena sa nyale o tlo etsang? Hello. Ke batla ho bona. Ha ke mo fa ngwana pele ha nako, o tlo etsang? Ke batla ho bona. Ha ba ba ntse ba ima yena a sa ime, o tlo etsa eng? Ha ba ntse ba fumana mosebetsi, yena a sa fumane mosebetsi. O tlo etsang? Simon, tseba ho ba Satane o le kopile. O kopile tumello ya ho kena bophelong ba hao, ho tla ferekanya bophelo ba hao, ho tla kopanya dintho. Satane o kopile, ho tla etsa meleko e etsahale, ho tla etsa hore ha o itsheba o ska wa ithata. Satane o kopile permission, but listen. Empa mamela. I have prayed
prayed for you. ke o rapeletse. Satan o qualified to hotla bophelong ba hao. Satane o dumeletse go tla bophelong ba hao. Hallelujah. Amen. He is qualified. He has been given the authority to come and do and mess up your life and turn your life around. But listen, I prayed for you. I have prayed for you. Not for you to come out. Not for the challenges to come. Hallelujah. Amen. Not for the scary. Hallelujah. Amen. I have prayed for you that you will stand on your faith. Hallelujah. Amen. I have prayed that you must stand firm and walk by faith and not by sight. Forget about what you see. Just focus on your faith. Focus on the author and the finisher of your faith. Jesus. Jesu Kriste. Hello. Amen. Satan has been given permission Satane o fuwe tumelo to cause you to cry. hore a o etse o lle. Satan has been given permission Satane o fuwe tumelo to delay your life. hore a diise bophelo ba But hao. listen, Empa mamela. don't look at what you see. Ska sheba You seo see, se when you are bonang. walking with me, Wa bona ha o tsamaya- dipitsi ha re bone ka mebala. Amen. Hello. Amen. Ha re boke ha di oroha when we walk with Christ. We don't praise when they arrive. Ha re rorise ha di fihla. Hello. Amen. We don't praise when they arrive. We don't praise when the door is open and then we begin to say, hi, Sanjena, Sanjena. Who Sanjena? No. We rekena le matili ntse le kwetswe. Amen. Hallelujah. Amen. Rekena le matili kwetswe. Hallelujah. Amen. Amen. Redaifa Sangena paga sange re kena le matili ntse le kwetswe le tsere le bona le fasitse ka ditang ka diketane. Hallelujah. Amen. Re a kena. Hallelujah. Amen. Ha re kena ka ro le pitla re tswile morena re a lebo re ya hole boa re bina re a o leboa re le ka mono ka ro le pitla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, morena. Oh, come on. Hey, believe Jesus Christ. Dumela Jesu He Kriste. says, oh, I have overcome. O re ke hlotse. And cheer up. Thabang. I have Hoba overcome. ke hlotse. Cheer up. Thabang. I have Hoba overcome. ke hlotse. You have O overcome. hlotse. Hallelujah. Amen. Let the sick say, I am healed. Ha ba kulang ba re ke Let the fodile. poor say, I am rich. Ha ba sena letho ba re ba humile. Bafutsana. Ha ba futsana ba re ba humile. Hallelujah. Amen. Do you believe him? Na ebe wa mo dumela. Petros. Amen. Petros. Satan o file tumello ya ho tla ho wena. Creating Christ gathering. Satan o file tumello ya ho tla ho wena. Ausi abuti, ntate moretsana mohlankana. Satan o file tumello ya ho tla ho wena. Amen. Hallelujah. Amen. Satan o file tumello ya ho tla ho etsa dintho bophelong ba hao. Hallelujah. Amen. O file tumello empa ska kgathala hobane ke o rapeletse. Amen. Morena Jesu a re ke o rapeletse. Ha hona sebetsa le ha se le seng se re ruleng kgatlanong le wena se tla phunyeletsa. Don't worry, I have prayed for you. Ke o rapeletse. I have prayed for you. Ke o rapeletse. That you must stand firm. Hore o tlo ema You o must be tsitsitse. strong. Hore o tlo be le You must matla. have wisdom. Hore o tlo be le bohlale. Even if the challenge can be there, Ha qholotso e ka ba there teng. will be a way Ho tla ba le for you tsela. to come out of Hore o it. tswe ka hare ho yona. Hallelujah. Amen. Simon, Simoni. Satan has requested for you. Satane o kopile. Hallelujah. Amen. That he must swift you like wheat. Hore a tla o sesefe jwalo ka koro. But don't worry. Empa se I kgathatse. have prayed for Ke you. o rapeletse.
Believe in Jesus Christ. dumela ho Jesu Kriste. You know, sometimes I feel sorry. Nakong tse ngata ke na le For utlwela many people, batho ba bangata They want what I have, ba batla seo ke nang le but they don't sona like me. empa ha ba ngate. Hello? Amen. Hello? Amen. They want it, Ba e batla but they don't like me. empa ha ba nthabele. Hallelujah. Amen. Petros, Peter, rata Jesu. love Jesus Gobane o sa o rapeletse. because he has prayed for you. Hallelujah. Amen. When I come to this service, Ha ke tla I've tshebeletsong already ena, spoken. sentse ke buile. Hallelujah. Amen. I've spoken to the Father. Sentse ke buile le Everyone who will ntate. come here. E mong le mong ya tlo tla Every mona. heart that will be here. Pelo e nngwe le nngwe e tla be Father, le look mona. at it. Ntate e What do you tadime. see? O bona Whatever eng? you see, Eng kapa eng seo se bonang? remove it. Se tlose. Hallelujah. Amen. Put encouragement. Kenya kgothatso. Put strength. Kenya matla. Hallelujah. Amen. Put wisdom. Kenya bohlale. Beauty for ashes. Botle. Hallelujah. Amen. Bakeng sa molora. Amen. Hallelujah. Amen. Put beauty Kenya botle. and remove ashes. And mme o tlose molora. Hallelujah. Amen. I've already said it. When I come here, Ha ke it's tla up to mona. you to carry it. Ke ho wena o To take it. nke. Hallelujah. Amen. You must take it. O tlameha o What the nke. woman of God has said. Eng kapa eng se mosadi wa Lord, Modimo here se I am. Ntate ke nna It eno. is time Ke nako for my breakthrough. bakeng sa You phunyeletso ya don't ka. just come to church. Ha o tle fela Even when you kerekeng. leave your house, Le ha o tswa ha you know that hao. I'm going out Ntate ke a to go tswa. and gather with the Ke believers. a tsamaya ke lo I kopana know le that batho you will be Ke there. a tseba hore o tlo bo le Ke teng. isa bothata bona ba ka bona. I'm Bona bringing teng. this situation to you. Hallelujah. Amen. Use your servant Sebedisa mohlanka to wa hao. locate me. Hore a Let her be like you ha a tshwane le wena. before me. Pele ho nna. Hallelujah. Amen. Let her be like Mo you dumella a tshwane le wena. before my Pharaoh. Pele ho Faro wa ka. Hallelujah. Amen. Let her be like you. E re ha- mo dumella a tshwane le wena. Hallelujah. Amen. So that she can remove this thing. Hore a tla kgone ho suthisa Use sena. her. Let her be an instrument Mo dumelle be in sesebediswa your hand matsohong a to hao. set me free. Hore a tla To ntokolle. heal me. Hore a To mphodise. deliver me. Hore a ntokolle. Hallelujah. Amen. You don't just come. "Oh, tla fela, Ha o tle sangena, sangena phakathi." No. O tlo kena phakathi and uzophuma phakathi. Una nto. Nothing. Hallelujah. This thing is spiritual. Ntho ena ke ya semoya. Hallelujah. It is Amen. spiritual. E sem- e It ka- is ke ya not semoya. physical like you see Ha se it. ya nama jwalo I ka o am bona. just the representation Ke ponahatso of the one fela who sent me. ya eo a nromeletseng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When I send a child to you, Ha ke romella ngwana wena, the child goes back to me, ngwana o kgutlela ho nna. carrying what I've sent them for. A nkile seo ne ke mo romme sona. Hallelujah. Amen. And when I send a child to Mme ha ke you, romella ngwana ho wena, they bring what I have sent them to bring to you. o tlisa seo And ke mo you will rommeng wa take se it. tlise, mme o tla se nka. We must learn. Re tlameha re In ithute. this church, Kerekeng we ena. don't go to this. We don't come to this church Ha re tle kerekeng like we ena. go to any other church. Jwalo ka e ka re ya kerekeng e nngwe le nngwe. Hallelujah. Amen. When you come here, you must be sure of yourself. Ha o tla mona o tlameha ho bona le bonnete bakeng sa hao. Hallelujah. Amen. Be convinced. Don't look at this woman. Ska sheba No. Think about the God that is behind. Sheba modimo ye leng hore o And you will boholo. receive. Mme o tla Trust kgona me. ho fumana. You'll receive. O tla kgona ho Ha re mathe fumana. he. So I said here, everything is ready for you. Ntho e nngwe le nngwe e malalalaotswe bakeng sa Do you hao. hear what Jesus says? I've prayed for you. Jesu o re ke o rapeletse. Jesus says there is no temptation that can overtake you. Jesu o re ha ona moleko ofe kapa ofe o ka hlolang. Hallelujah. Amen. Then he says, I have prayed for you Mme o re ke o rapeletse that your faith may not fail. hore tumelo ya hao e Your se faith ya in hloleha. what? Tumelo ya hao ho Your eng? faith in what? Tumelo ya hao ho eng? Huh? Your faith in me. Tumelo ya I hao ho prayed nna. that your faith in me, Jesus. Ke rapetse hore tumelo ya hao ho May nna not Jesu. fail. E ske ho nna Jesu, e ske ya hloleha. Hallelujah. Amen. Matthew 21, verse 1. Mateo. Jesus has already prepared things. People, they struggle to understand this thing about prophet. How prophet John? No, Jesus even himself, he prophesied. Because everything, Jesus said, I think it's in John, I'm not sure if it's in John 40, John 17, where he says, whatever my father, I do what I see my father does. Hallelujah. Amen. I do what I see my father does.
mantswe a mang, everything that he does, he looks at the Father and then he begins to do it. Hallelujah. Amen. So Matthew 21 verse 1 to 3. Ke kopa re bale ka pelenyana ka sekgowa he. O tsebe go na le dessert e kae kae go phelo. Jwale lo ga dikgakologa. The triumphal entry, Matthew 21 verse 1. Now, when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. I think. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, the Lord needs them, and he will send them at once. Hallelujah. So, when I'm saying that everything is ready for you, that situation that you are in, God has already made a way. Hallelujah. Amen. All you need to do is to find wisdom to locate where that thing is. Hallelujah. Amen. So it means your prayer has to be, Lord, where is the solution for this challenge? Amen. Who must I speak to get the breakthrough of this thing? Where must I go to find the answers of this thing? What must I do? How must I do it? In order for me. The problem is we pray only once and then we are tired and we pray with emotions. He has already felt sorry for you. When he hung on the cross, when he went to the grave, when he slept there and overcame death. Hallelujah. Amen. That was his grace. Hallelujah. Amen. He has already shown you mercy. Hallelujah. Amen. He has already shown you mercy. The Bible says that his mercies are new every day. Hallelujah. Amen. His mercy are new every day. So now problem is we live our lives according to our past and not our present. You are going into prayer. You are praying for things of yesterday instead of today. The Bible says, do not worry about anything, but in everything pray, tell God what you need. Amen. Do not worry about tomorrow, for it has its own. And that's the thing. And We pray about things of yesterday, wanting to apply them into today, or apply them for tomorrow. How about we pray for today? Lord, I thank you. I give you all the glory. I give you all the honor for today. For you have provided for me. In the name of Jesus, I do not lack anything. I am not sick. I am healed. I have overcome. Why is it that you cannot pray like that? For today, not for tomorrow. For today. Father, give me victory over the challenges of today. Father, give me wisdom for the things of today. Let me understand you. Let me understand me. Let me understand my children today. The other thing is that's going to kill us. It is to pray when we see the challenge. Hello.
ntho e nngwe that is going to take us to the grave way earlier than God planned pele ho nako e modimo a e rerileng is praying when we are in a situation. ke hore re rapela se re kene ka go qholotso. I said those who trust in the Lord, ke itse bao ba dumelang ho morena, those who put their trust in the Lord, bao ba behang tshepo ya bona ho morena, they shall not be put to shame, ba keke ba swabiswa, because the name of the Lord hobane lebitso la is morena a strong tower. ke Qoboshane. qoboshane. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The name of the Lord lebitso la is a morena strong tower. ke qoboshane The e righteous matla, ba lokileng. ba dumelang, ba lokileng ka tumelo. Amen. Hallelujah. Amen. The righteous, Ba lokileng they ka run to tumelo, it. ba mathela And ho they are yona, safe. mme ba bolokehile. Did you run to him? Naebe o mathetse ho yena, Did you run to the name? naebe o mathetse lebitsong, Did you run to the name? naebe o mathetse Because the lebitsong, name hoba is lebitso a strong tower. ke qoboshane e matla. Hallelujah. Amen. When you run to it, Ha o mathela ho you yona, overcome, o tla hlola, because you will be safe. hobane o tlo ba o bolokehile. With sometimes I wish that nka le bolela bophelo ba ka like gore my family life, so it's not important. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes I wish that nka bula ka le bolela dintho tse ke fetang ho tsona when I go through things and how I deal with things that I go through. Hallelujah. Amen. I go through stuff. Ke feta dintho. Amen. But I ke feta dintho. O tla le ntsolena. Believe in Jesus. Dumela ho Jesu. Mara ha o bone bothata bona, believe in Jesus. Dumela ho Jesu. Hello. When I come to preach to you, Ha ke tla ke tlo le he has rehela, already preached to me first. o santsang re retse pele. I did not sleep. I don't know. Even if you can go to my status, you'll see. Amen. I did not sleep Ha ke a robala, because he was preaching to me. hobane o ne a Because I nrehela, was telling him, hobane ke mo Father jwetsa, Amar, can you see naebe ntate wa that bona I am drowning? hore ke a I nwelella, don't have strength. ha ke na I matla, don't know what to do. ha ke tsebe ke etse I jwang, don't know. ha ke But tsebe, it's so painful. empa ho hloko. Do you understand? Amen. I so wish. And this is how he answers me. Ke ka tsela Believe ya in ngaka ba Jesus ka yona. Christ. Dumela ho Jesu Kriste. Believe in Jesus Christ. Dumela ho Jesu So I'm Kriste. not telling you things that are not, that he did not tell me. Ha ke le jwetse dintho tsa sa njwetsang tsona. Hallelujah. Amen. Believe in Jesus Christ. Dumela ho Jesu Don't Kriste. look at these things. Ska sheba For dintho there is no tsena. temptation Hoba ha ona that will overtake moleko you. ofe kapa ofe o tla o hlola. Hallelujah. Amen. Even if Le ha ekaba the temptation can be there, moleko o ka ba I teng, am faithful. ke a I am tshepahala, trustworthy. ke a I tshepahala, will take you out of it. ke tla o ntsha ka ho Remember bona. Hopola when that man wanted to rape you, monna yana how I pulled you out. nna ke ile ka o ntsha You did jwang. not even understand O no sa what you were utlwisise doing, sa neng a se but etsa. I knew it for you. Empa ne ke tseba bakeng sa hao. So why are you worried? Jwale hobaneng ha o So tshwenyehile? God has a way of preparing things ahead of us. O na le tsela ya ho lokisa dintho pele bakeng sa rona. Whew. Hallelujah. God has a way. Modimo o na le If He tsela. allows it, Ha a e then He dumela, will take you out of it. mme o jwale He o tla o allows ntsha you ka in ho- it o dumela just ka ho to come yona, and pull you hore a out. tla kgona ho tlo o ntsha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes He does not even pull you out. Nakong tse ngata He ha o allows you to be strengthened o dumela hore o inside be le of matla it. ka hare ho yona. I love that Psalm 84. Ke rata Psalm ya 84. While they are walking Ha ntse ba tsamaya in the valley of tears. Kgohlong ya kgohlong ya dillo. dillo. Hallelujah. Amen. The valley, Kgohlo it becomes the springs of water. e ba motswedi Ya metsi. wa metsi. Hallelujah. Amen. And while they continue to walk, Ha ntse ba tswela pele right there in the valley of hona tears, mono kgohlong ya dillo, then they will begin to gain ba strength. tla qalela ho ba le matla. Hallelujah. Amen. I don't know how many of you Ha ke tsebe ke ba bakae still ba lona. remember I said this year, Ke itse it selemo is the sena year to trust in the Lord. ke selemo sa ho tshepa Those who Modimo. trust in the Lord, Bao ba they tshepang will Modimo, renew their ba strength. tla ntjhafatsa matla a bona. Ne ke sa tsebe na modimo ha ne ke re jwalo o na tlo mpeya mona mo ke leng teng. Amen. Those who trust in the Lord, Ba tshepang morena, they will find new strength ba tla ntjha matla a bona a tla and they will ntjhafala. fly on wings like eagles. Ba tla fofa jwalo ka dintsu. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. They will fly on wings like eagles. Ba tla fofa ka maphuka jwalo ka ntsu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So you see, even just this week, I remembered
the year of redemption in 2019. Amen. When I announced that 2020 will be the year of redemption. Redemption ke selemo sa ho bolokwa. Amen. Hallelujah. Amen. I did not know what I meant. Ne ke sa tsebe I hore was just following what God was saying to ne me. ke sa ka morao se modimo a se buileng ho nna. Hallelujah. Amen. And indeed 2020 Mme ka nnete was the year 2020 of COVID-19. e ne le selemo sa And God COVID-19. saved us. Mme modimo a re boloka. How many people came here when they were infected? Ke batho ba There bangata were ba people tlileng who mona were ba ileng ba infected. etsa. Ho na le Who batho ba ne came ba to kula church. ba ne ba tla But kerekeng. it never affected us. Empa ya ka ya re ama. Hallelujah. Amen. Myself, I contracted COVID. Le nna ke ile ka ba le yona COVID. Hallelujah. Amen. Because of my daughter. Ka lebaka la moradi wa ka. Hallelujah. Amen. Both of us we were isolated. Bobedi ba rona re ile ra ya ba It almost took me. ile ya batla e nka. Almost. I was not coughing, but it almost took me. E batlile e nka. Hallelujah. Amen. You see, even if I can be upset, I still laugh. Amen. So that time I was not even laughing, I was not doing anything, and my kids were like, they did not understand. Ba ne ba sa utlwisise. I could not stand by myself. Ne ke sa kgone ho ema ka I didn't know bonna. how to lift myself. Ne ke sa kgone ho iphahamisa. Hallelujah. Bosi, muipone em. Usiela usinyala metsi mo. Zama ko muipone my baby kiano ko morao. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I did not understand. Sometimes I speak these things, Nako tse ngata ke bua dintho but tsena. I don't know them. Empa ha ke di tsebe. I don't know what does it mean. Empa ha ke tsebe na di bolela eng. Sometimes the Holy Spirit says, phonela Mati. Moyo halla nako nga re founela mme Matini. Hello. Amen. And I phone her. Ebe ke a mo Akina founela. ditaba. It's like, hello, mme Mati le ka. Ya khona lena o ipotsa re mare. Kuna reng motho? Handle. Amen. You see? Amen. I call people. Ke founela The Holy batho. Spirit says, speak to so and so. Hallelujah. Amen. Sometimes I don't understand Nako tse ngata what I'm saying or what I'm doing. se ke se buang kapa se ke se etsang. Hallelujah. Amen. But all I know Empa se ke is se that tsebang. He's already prepared O santse a the lokisitse year of redemption. selemo sa He saved sa us. poloko. O re pholositse. Hallelujah. Amen. People are suffering from the side effects of COVID. Batho ba bangata ba sokola ke They are ditlamorao tsa asthmatic. COVID. Ba na le asthma. Hallelujah. Amen. But here, Retiba ka Jesu. Only Amen. tata. Hallelujah. Amen. Hey, He covered us. O ile a re boloka. Jwale dumela ho yena. Amen. Believe in him. Hallelujah. Amen. So Jesus he knew. O ne a tseba. He says to them, o re ho bona. go Tsamayang. and you will meet a donkey. Le tla kopana le tonki. Hallelujah. Amen. If they ask you, Ha ba le botsa. which I know they will, Se ke tseba Tell ba them. botsa. Ba the jwetse. Lord needs it. Morena wa They will hloka. release it immediately. Ba tla lokolla Jesus, hang. if he knew what God prepared for him, Ha na tseba se modimo a mo lokisa. but if God could prepare things for Jesus, Ha ne modimo a ka lokisa dintho bakeng sa can he Jesu? not prepare things for you now? A ke o batla hore na ke a lokisa dintho bakeng sa hao na. Hallelujah. Amen. Can he not? Is he not able to prepare things? Nna ebe ha kgone ho lokisetsa dintho na. Sure. And then Arego John 4. What's the next example? But I'm sure John 4. Jesus knows these things. Morena just what it's about dintho tse. Re tlamehile fela rona re itukise. O ko motshepe gore wa tseba. Ke leka fela go le paintela setshwantsho sa gore bona ka mokgwa a tsibileng dintho ka teng rena dintho di tlo etsagala ka teng. Le wena bophelong ba hao wa tseba rena dintho di tlo etsagala jwang. O tseba your tomorrow. John 4 go ibale from verse 1 kutlwa. Aka il highlighter ka borete. Ke. Wa bona ke ba di. Bala yo. John 4 verse 16. Verse 16. Jesus said to her, And just so are when go, call your husband. go and call your husband. Oh, Come here. okay, no, it's fine. But bala, go and okay. How is similar ko godimo yana? The woman said to him, Yaba mosadi o re ho yena. say, Morena, give me this water give
so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Jesus said to her, go, call your husband and come here. The woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you are right in saying, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. Hello, Jesu. Utsibile jwa gore mosadi wona o nne le banna ba bahlano le ona ya dula gore a tseba le gore nonno yana o na le o mongwe e seng wa hae ya dula le yena ke tloka pholoso mo rena thusa. Hallelujah. Amen. Ke rona ba ba kae banna ke le Jesu rona re ba la ka ya le mosadi le nana ba bahlano rona re di mo ntse tsa seng ke rona ba kae morena there is no condemnation. There is no condemnation. Just so surely. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Jesus knew. Jesus natsile ka fela ho le tlisa mona hore o le dumeleng ho Jesu. Believe in Jesus because he knows. He knows our destiny. He knows our goodness. Yamane Johane 1 verse 48. John 1 verse 48. He knows. There is nothing that is hidden. Ha ona letho le patuwe mahlong a morena Jesu. Sa rona fela go re dumele man. O ko lo dula tla sa se fate go tshesong mona. O ko bua re morena ke a dumela. Ke a dumela jalo ka letsatsi lena le dumetse gore le tlo tlhapa. Bona le tlhabetse everyone le na ke a dumela morena. Moya ke wona o teng tara mo re lopolla le na ke a dumela morena. Ke dumela go ananela ditaelo tsa hao. Hallelujah. Baleka speed 48. John. Highlight. Thank you. John 1 verse 46. Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? We have found him when Moses. As a Philip. Philip. Ibe itente betire ka tsang ka hare ho motso le lapa leo. Philip said to him, Philip o re ho yena, come and see. Tlo bona. Jesus saw Nathanael coming toward him Jesu a bona Nathanael a tla a mo lebile and said to him, Jesu a re ho yena, behold, bona an Israelite indeed, in whom there is no deceit. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered him, before Philip, when you were under the fig tree, I saw you. Le pele Nathanael a itlhalosa hore na ke mang. Ebe wena Jesu ha o tsebe na. Ebe Jesu ha o tsebe na. Ebe Jesu ha tsebe mo fetang teng na. Ha Jesu a ile a bona Nathanael a santsane a dutse ka tlasa sefate. Yaba Jesu wa mmona. Ebe wena Jesu ha tsebe mo le teng na. Character ya hao na. Morena Jesu o tseba tsohle. A go re itshwarelleng. Hallelujah. A go re itshwarelleng ka lebitso lena le phametse mabitso ohle. Hare verse e
nngwe ya ho qete ya the second last, Matthew 17 verse 24. Okay, Mark. Okay. 27. Oh, okay. 27. Oh, bala from 24 pilih. Matthew 17 verse 24. Eh. The temple tax. Yes, lekgetho la kereke. When they came to Oh, Capernaum, lekgetho la temple. Kereke is the body. Ke mmele wa Kriste. Lekgetho la temple when they came to Capernaum, ha ba fitla Capernaum. the collectors of the two drachma tax Eh, ba latang lekgetho. went up to Peter and Ba ya go said, Petros ba re. does your teacher not pay the Na tax? moruti wa hao yena ha patale lekgetho. He said, yes. Wa Petros a re wa le patala. And when he came into the house, Ya ba ha kena ka tlung. Jesus spoke to him. Jesu a re, bona Jesu o ntse le ka tlung. Petros o ka ntle. O bua le ba lekgetho. Empa morena Jesu o tlo arabela so Petros a se buileng ka ntle. And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, A kena ka ntlong Jesu a bua le na a re, What do you think, Simon? o nahana eng Simon? From whom do kings of the earth take toll or tax? Ke ka ba marena a lefatshe mona ba nka tax lekgetho lena ho bo mang? From their sons or from others? Ba le nka ho tswa bareng ba bona kapa ho tswa bathong ba bang. And when he said, from others, And Petros a re ba le nka bathong ba bang. Jesus said, Jesu a re ho yena. Jesus said to him, Jesu a re ho yena. then the sons are free. Jwale bara ba lokolotswe. However, Empa not to give offense to them, hore re ska ra ba kgotla kgotla. go to the sea Tsamaya kwana lewatleng. and cast a hook O lo lahlela ntho huku ya hao. and take the first fish that Oh. comes up. Hlapi ya pele fela e tlo itshwarella mo hukung. E hule. And when you open its mouth, Ha o bula molomo Petros, you will find a shaker. o tla fumana dishekele tse pedi. Take that and give it to O them dinke o ba fe for tsona. me and for E nngwe yourself. tla ba ya ka, e nngwe tla ba ya hao Petros. O tsebeletse kae morena Jesu? How did Jesus know? Ha Jesu ana a tseba hore na a ka patala lekgetho ka eng. Ebe wena situation ena ya hao ha tsebe hore na tjhelete o ka e fumana kae na. Hallelujah. Amen. That's it. Huh? We see the Bible says we have not. We have not. Ha re na letho. Hobane we pray amiss. Hobaneng re rapela dithapelo tse seng tsona. Hallelujah. Amen. Mesia wa ho loka kwanyana ha batlo utlwa ntho eo. He doesn't O want to batla hear utlwa that. ore Petros. Amen. He wants O to. batla utlwa ore Petros. Amen. O na re a ye lewatleng. Nna ke ye kae morena? Amen. Mosadi wa mohlolohadi o ile a ya ho moprofeta Elisha. Went to the prophet Elijah. Ha ke ile ka mane ka ngwananeng yane ya ka mane. Ke ile. Ke pala ke tlantse ke jwa. Amen. Hallelujah. Ke ya ka. Where do I go? Where must I go? Ke tshwanela ho ya kae? Ke a kena kereke ke etsa ke tlamehile ke ye kae? Ke tlamehile ke etse eng morena? O bale ho ya ka lentswe la ntate Modimo. Petros yena o na wa mo laela wa re Petros e ya kwana. Hallelujah. Amen. Yengwe hape ke yana ba Luke 5:5. O kore ka speed Luke 5:5. Petros yena morena ona mo laela re tsamaya o lo batla tšhelete kae? So now le wena boyemo bona o go dumele go morena Jesu tle. O go itime dijo o go dule mono o go kete beke o re morena hle. Morena. Bothata bo bo motlo re ntwe mo hape e tlo re sokodisa. Ke hore re tla be re etsa selekane ntate Modimo wa tseba morena ke ka ba ka beya borotho bona molomong wa ka mona. Ha e bitla tala o sorry. Oh, wa tseba morena wa tseba ka nnete. Hello, le mami wa tseba mo ateng ka nnete ke a kgona le ena motlogo wa unwa. Hello. Glory to Jesus. Ke yona ntho engwe gape e tlo re sokodisa eo. Jesu wa tseba, wa tseba. Batho o etsa selekano le yena wa re morena. Pele ga o araba ntho ena ya ka, pele ga tsatsi la boraro le feta, ha ke tlo beya borotho molomong wa ka ona.
ha o so Satana sa fitlile hore wa thuthumela a utlwe tlhogo ena ntate le hone mo le ke bulega o kena hello o ke a bitso magama o re lam le khona o bo utlwe re hayi lam le khona njani hayi andizi hello andizi it's not yet time Lord yo I just I rebuke you in Jesus name I rebuke you hello but you made a promise to the Lord I will not eat I had 12 o'clock and I will let my master have a mati. I call nothing. Hello. Glory to Jesus. Bala 5 good. Luke 5 verse 5. Jesus calls the first disciples. Jesus calls the first disciples. And Simon answered, Master, Simon answered, we toiled all night and took nothing. But at your word, I will let down the nets. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat. They signaled to the partners in the other boat to come and help them. They came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me. Depart from me, for I am a sinful man. I am a sinful man. Oh Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they Hey, I said, Joe, I ate that. We ain't saying. Can I just want Araba? We ain't saying. You go to the house. I just know for this. We ain't saying. We ain't saying. What a Petros. You have a heart at Ahubonam, come home and I just so. I answer wedding 20 years. I was suitable. When I came to Triasila Petsy. Kana kungubata rena re nyatsa pela hantate modimo. Hallelujah. Re ska ra ikokobatsa bona nna ke a rapela nna. O tlawa ke a rapela ke bapadi. Hey na mtate modimo mo shapa ka baka la thapelo ya hao. Ntate modimo ibe o furanetse motho ka baka la hore wena wa rapela. Ntate modimo ke ratile mosadi e mong ya buile mana le conference a re hela bomme Eskar how an answer pepile le sia la hao ka mokotleng. Ya ba o tsheha ka mosadi o mong ha le sotle. Hello. And this is the attitude e re phelang ka yona re le batho. Ha bana ba rona ba ntse ba itshwere hantle, ba dutse ka matlong a rona, ba mamela molao wa rona, ba sa nne le bana, ba sa etseng. Re na le ntwe na hore ha re bona ka next door, o tlile le ngwele pum. Hallelujah. Re na le yona attitude eno. Hallelujah. Ya hore re tse maemo a rona a phameng. Re be re shebella ba le ba tlase. Re sa tsebe hore wa bona ha o palame spring my baby. In order for you to go down, to go up, you have to go down first. Re kana na jumpa hodima betere le babedi. Hallelujah. Empa height ya rona e ka se tshwane. It will depend ka boima ba rona hore na wena o tlolela go hole bo bokae. Hallelujah. Amen. O ka nna wa tlola pele ga ka, mare le nna
wena ka lebaka la botlodi ba gago ga wena o ya fatshe kante ke nako e nna ke yang godimo o bonthusa gore ke phagame. Sometimes we forget. Hallelujah. Amen. We forget. How much ba feta nthong re be re tshega wa bana ngwanolo wa hae ke letawa ke sefebe ke eng ha re so bone wa hao e re a tswe ka tlung. Ke re mo ha a tswe ka tlung re ke re mo gore na o tlo etsahalang ka yena. Amen. Ntshwana ke ntho e bohloko re etsa re le batho ya go le nna ke a etsa swabile. Hallelujah. Mara ntate modimo Bibele e re there is no condemnation to those who love the Lord. Hallelujah. How elellwa gore he ke tshegile man ene ne sa tlameha o ko ye ka mano re pateng ka itshwela mokhu o ntshwarele. Hallelujah. Ha ke la ka tse modimo wa ka hle ha ke mo lakaletse bobi ke gore o bo mo rapelle a matlafale mo no boemo bo fetang go go. Hallelujah. Mo rapelle ntate mo thuse e ka go ka phakisa ka pele. David a rialo a re bao ke neng ke ba rapella ke itimile dijo bona ha ba se ba nne so ke wetse ba thaba ka nna empa nna ka nako ne ba wele ka yona ke na ka tsaya tlhogo ena ka e kenya ka sa ka magareng a mangwe le a ka mona ke ba rapella gore ba be hantle. Amen. Ke yona tsela yeno. Hallelujah. Amen. Tseba morena Jesu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Dumela morena Jesu letsatsing la kasheko. I don't know if nasi selalo sejule ni mona.